سيد السادات نور نبينا محمد مصطفى صلوات كنت تكون نجنا rukom miluje, ko mi toplom rukom čelo dodiruje. To je moja majka, nego tko bi drugi, oči su joj plačne, kad sam ja u tugi. Kraj postelje moje često noću stoji, pokriva me nježno, sve se za me boji. Može neko drugi tako nježan biti, ili kao majka može li suze liti? Zašto dobro dijete ne misliš o tome, čini dobro majci ko nikom drugome. Ne može se dijete majci odužiti, al za uzvrat može pažnju joj pružiti. Koliko te je puta majka okupala, koliko te je puta mlijekom nahranila, koliko naših majki težak život vidi, kakve smrtne brige dok se dijete rodi. I najteži posao radila je mati, samo da bi mogla djeci hljeba dati. Sve dok imaš majku, imaš i radosti, al kad majka umre, vidjet će žalosti. Nikom kao majka ne volite tako, posle njene smrti zaplakat ćeš jako. Mati, 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 ja ti ruke ljubim, nikad te iz srca neću da izgubim. Tvoje mlijeko, mati, ja u sebi nosim, s tobom ću se, majko, uvijek da ponosim. Jednu fatihu za naše umrle majke, poslije ovog aplauza.